A'udhu billahi minesh-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Moje ime je Fuad Seferagić, a narednih nekoliko minuta ćemo se družiti uz temu šta je to zaljubljeni džin ili ljubavni džin ili ašik. Zaljubljeni ili ljubavni džini su kao komandosi. Oni su razarači i najprgavija vrsta džina, a u današnjem vaktu skoro su baš oni najviše aktivni. Ovo se objašnjava nevjerovatnom samozaljubljenošću ljudi, a posebno žena, kao i nadnaravno prisustvo samoisticanja i prezentiranja osobne seksualnosti ili seksipilnosti kod muškaraca i kod žena. Skoro pa sve da se gleda i mjeri kroz izgled, kroz ljepotu tijela i kroz spolni izazov. Danas se u medijima čak ne reklamira ni duda za male bebice, što je neće reklamirati do pola gola ili golišava žena, niti jedan obični žilet za brijanje, što ga neće reklamirati do pojasa razgolišen muškarac. Sve je vezano za strasti, za raspaljivanje strasti, počevši od već spomenutih reklama pa preko ogromnog broja selfija i slika na društvenim mrežama, te do pokazivanja tijela i maltene direktnog pozivanja u nemoral i u blud. Najkraća dijagnoza pogođenosti ili opsihrenosti s džinima ili sa sihrom jeste ko je češće pred ogledalom i ko se duže kupa vrućom vodom ili se duže zadržava pred ogledalom u kupatilu, taj ima problem. Zašto? Zato što džini nevjerovatno vole ogledalo i što su najjači u kupatilu. To im dođe kao sportska dvorana ili fitness studio za ljude. Specijalni komandosi zaljubljenih džina najčešće napadaju žene ne zato što su one lošije nego li muškarci, već zato što su one puno emotivnije i osjetljivije, kao buduće majke su puno emocionalnije, ili kao već majke, jer se žene više pokazuju i više razgoličuju svoje tijelo, više se šminkaju, duže se kupaju i provode više vremena pred ogledalom. Zaljubljeni džin ili uslovno kazano Romeo razara porodice, djeluje veoma planski, prvo navraća osobu da često odlazi pred ogledalo, da se zagleda u vlastiti lik, pa makar i kratko iz dva razloga. Da se osoba sama sebi divi umjesto onom koji ju je stvorio, bez osjećaja da treba izgovoriti riječi zahvale, maša Allah, te barek Allah i slično, pa joj on došaptava da je ona prelijepa i poželjna. Ili da je on prelijep i poželjan i zato što nas očito džini jasnije vide preko ogledala, kao što mi jasnije vidimo preko dvogleda. Ovaj džin čak zna izazvati bubuljice po licu neke osobe kako bi ta ista osoba što češće odlazila pred ogledalo da vidi da li su bubuljice napokon nestale. Da isprobava različite kreme za lica samo da bi je zaljubljeni džin u tom kratkom momentu istovremeno gledao i divio joj se. On zna nagovoriti ženu da stavi dijamant na zub ili da probuši nos i tu ugradi svjetlucavi kamenčić kako bi često pred ogledalom provjeravala da li je još uvijek na svom mjestu. Obje ove opcije mogu izazvati urok. Zatim omili osobi da se dugo sama kupa ili tušira dobro toplom vodom, jer on tad uđe u dlanove i dodiruje oboljelu osobu šamponiranjem po grudima, po ramenima, po stomaku, po kukovima i po stidnim mjestima. Sljedeći korak je da osobi dolazi u san u obliku nekog dragog ili bliskog i pokušava ostvariti intimne dodire i imati spolni odnos. Često se u snu pojavi u liku drage ili bliske osobe i nekog ko je spolno privlačan, kako ne bi izazvao strah ni sumnju. Na primjer, oboljela žena često sanja intimne radnje sa svojim mužem ili obrnuto, a u stvarnosti često izbjegavaju jedno drugo. To je zapravo ljubavni džin. Zaljubljeni ili ljubavni džin izaziva većinu do danas poznatih epilepsija i epileptičnih napada kod žena i kod muškaraca
I interesantno je da se to skoro uvijek dešava neposredno pred ogledalom i u toaletu ili neposredno nakon toga kako bi je blamirao i odvratio muškarce od žene ili žene od bolesnog muškarca. Ovaj džin podstiče bol u jajnicima, matericama i u kukovima kod žena jer se nastani u kukovima i u donjem dijelu trbuha, čak izaziva različite ciste na jajnicima ili na materici miome, što može završiti tumorom i karcinomom na njima. Ljubavnik ili zaljubljeni džin izaziva većinu porođaja na carski rez, jer ako je u materici ili u jajnicima, ubio bi ga ili dobro ozlijedio prirodni porođaj, pa zato izazove komplikaciju u trudnoći ili najkasnije pri porodu. Ovaj džin isto tako stvara odbojnost prema supružniku. Često ometa trudnoću i uznemirava i zastrašuje malu djecu kako bi ih poslao da spavaju između roditelja, kako roditelji ne bi imali tjelesni kontakt ili spolni odnos zbog prisustva djeteta u njihovom krevetu. Zaljubljeni džin izaziva isto tako i kod muškaraca i kod žena strašne huje i izlive srdžbe kod bračnih parova ili partnera, ne bi li došlo do razdora braka, a isto tako izaziva i veliki broj simptoma bolesti kod manje bolesnog ili zdravog partnera ili supružnika kako bi pokazao da je u stvari ovaj drugi bolestan. Zaljubljeni džin uzrokuje neplodnost kod muškaraca kao i bol u preponama, ali i srčane aritmije, rak prostate i još neke druge bolesti. Uzgred, ova vrsta džina rastura brakove, veze i vezice slavnih hollywoodskih zvijezda i zvijezdica, izluđujući ih svjesno do besvijesti. Taj džin i sam za ljubav umire. Simptomi opsjednutosti ovom vrstom džina, pored već navedenih, jesu i često igranje obrva ili samo desnoga ili oba oka, trnjenje desne ruke ili desne noge, bježanje ili odlaganje udaje ili ženidbe, zatim osoba dok joj se uči rukja ili dok je u namazu pada naprijed, razvija jake strasti prema suprotnom spolu, a odbojnost prema supružniku. Ova vrsta džina izaziva nenormalne ljubomore, bol u donjem dijelu tijela, u predjelu bubrega, jajnika, prepona, kukova i koljena. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.